Hello guys, tentang adik step ke pasubak menya pi baru siapa ki baju kerjanya anak kapor kapor ban kuah ban hika ya pi ya kini ki setting mah kini ki setting jongka poco M6 5G mah tang itu ki poco M6 5G mah ngabatai ban auto DPI ro nai ai bun được cái mà ai tăng sunspa không tu mà ai tăng sunspaไปkini ki setting hang na ki sensitivity mah nggak kayak pi Banyus tang kum na kin yo headshot hai ka shotgun tang ya Hello ka nang shotgun janla don bat pa text ya message pied. No you text ka samla. ya ka shotgun bat ya ka Double takedown. desar gel naman ba kibun kiba keli yang aku no mau banyak headshot hata yang penting kai nang yang no banyak headshot hai ngamla ar mau banyak kai weapon ngan pasang himo ban kibas Hello nang janla don pa text message pied. No you text ka samla jong fi. kibas nonton saya subscribe ya ka channel YouTube jangan button kenal banyak follow på Instagram Hello nang janla don pa text message pied. No you text ka samla jong fi. First doom. Double takedown.